ubuphelele media. Walelihle lama Nazareth yayikhetha inkosi yasezulwini mkaphana wakaDube ethempelini laseVulane amen ngiyacela uNkulunkulu wamazwi amabili nami ngiphakamise ingilosi yakithi kuthiwa nginivulele insizwa zezulu. Lengoma ithi ifa likaShemba labiwa liyadliwa ngamandla. Kodwa kuhle silidle kahle. Ngoba lendlela esikuyo ibalimazile abaningi abayithandayo. Amen. Sisendabeni enkulu kweManazaretha endabeni yeSabatha elafika nendoda yasezulwini eyathi mayehle emhlabeni abantu abaningi bangayibona ukuthi ngubani. Kodwa sithanda abantwana abasezulwini ebekumele sikukhumbule masingabantu abasha ukuthi le ndaba esikuyo yakhulunywa ubabamkhulu ingakabi ngaka. Wakhuluma elandelwa ngamadoda ayihlanu emva kwakhe. Kodwa wazwakala lehlabelela ethi izwi lezulu lizwakele emhlabeni wonke. Kodwa uShembe esho bebancane abantu abasemva kwakhe bemlandela. Nakuleli izwe ke Manazaretha wafika uShembe. Ngelinye ilanga uyayibonakalisa endodeni yakwaDlamini kuthi mayise ihamba le ndoda bese iyagula ilapha kwaMsane lokushini. Mayilele phansi isicela umshumayeli umbuyazi uhambe sengumfundisi waseThulubuke. Uzocela umthandazo. Bayifika insizwa zalapha kaMpunyoni isilethe umthandazo ziyayifica lensizwa kaDlamini lele phansi. Ayisakwazi ukukhuluma, ayisakwazi kwenza lutho. Mawuphela umthandazo useyabuza umfundisi uthi sibizelweni phakathi kwalomuzi.
bese guqa umama lapha ekhaya eyilungiselela ukuthi ayikhulume le ndaba bese ibonakala siphakamisa isandla lensizwa kaDlamini ithi ngiyacela ukuyikhulumela le ndaba ngoba umphefumulo wami ubanjwe yiyo. Wasiyasondela umama duze kwensizwa ayiganileyo isiseyinsukwini zokuba ihambe emhlabeni. Wamshoka ngeziqamelo mayikhuluma ilindo lensizwa ukuthi kubuya amandla ukuthi izwe iphume. Ithi lensizwa kaDlamini ichazela insizwa zakulelizwe la kaMpunyoni ithi yimi lo uDlamini owayekhishwe abamhlophe ngesikhathi sikababamkhulu endabeni eyakathinta izintombi ezindala zakuleli bandla omama owathi makushisa iMnazaretha yalapha kaMpunyoni baboshwa lapha kwaHlabisa bathe sebeboshiwe lwezakala izwi lomeme ukuthi liyeza liza kwaHlabisa la kuboshwe khona amakhosikazi aleli bandla. Ithi ke lensizwe kaDlamini yimi engangikhishwe noZankosi ukuthi ngibophe ubabamkhulu ngalenkathi kuzwakala ukuthi uzofika kwaHlabisa. Bathi amakhamera onke esiqiwi ayibheke ngakuye eqhamuka eshethi izwi lezulu lizwakele emhlabeni wonke. Bathi wafike wama la kuqala khona isiqiwi bamvimbela bathi Shembe bathi angenwa la akudatshulwa la kulesi siqiwi kuxubene kunamabhubesi kunezingo kunayo yonke inhlobo yesilwane ngoba uhamba nabantu awukwazi ukudabula nabo la ungamane ugege isiqiwi. Ithi into yasezulwini ingoba ningazi ngizohamba lapha mina. Base bekhipha umyalelo ukuthi uma kuyoqhamuka isilwane akudutshulwe zothi. Bathi yangena lento yasezulwini yahamba phakathi esiqiwini kaHlabisa ithe mayiphakathi naso zase seziyaqhamuka ilwane zesiqiwi kwaqhamuka amabhubesi etshakadula ebona umnyeni owahluphekela njengoba sibahle kangaka. Amen. Ayitshakadula phambi kwakhe amabhubesi uqhamuka izingwe etshakadule phambi kwakhe uqhamuka yonke inhlobo yesilwane inyamazane zayigigizela inyamazane ijikizisa imsila yazi yaphuma ngaphesheya into yasezulwini nabantu ababeyilandela. Ithi mayifika ngaphezulu kwesiqiwi ibona umuzi wakamkhwanazi la yafika icela khona amafutha bayawasho ngegama lawo lamafutha bathi umfume la yafika yawathatha khona. Ithi lensizwa kaDlamini ngoba ngiyanqamulela le ndaba inde ithi kodwa uShembe ngalenkathi eqhamuka simile singamaphoyisa sibabili kunensizwa kaSithole eseduze kwami yimi lapha ngimile kodwa ngitsheliwe ukuthi uShembe mayiqhamuka angangeni ngaphakathi engaboshiwe ngalezi insimbi. Uthi yaqhamuka lento yasezulwini uthi ngabona ukuthi akuyena umuntu lo. Uthi yaqhamuka isihamba kancane uthi athi mayisiphakathi nesango la kwaHlabisa lapha enkantolo endala uthi esingimemeza yathi Dlamini ngibopha. Uthi ngalenkathi isho njalo uthi ngathi awushentshweni vele bengilinde khona umsebenzi wami uthi ngathi ngiyawukhipha uZankosi lapha enqulwini uthi wawa phansi uthi ngathi ngiyawuthatha uthi waphenduka wayitshe wangasuka phansi. Uthi ngabona uthi indaba enkulu lephambi kwami uthi wakhuluma wazangikhahla wathi Dlamini ngithi ngibophe. Uthi wathi awusuhlulekile wathi awusithole ngibophe nawe wathi usithole hayi ngibophe wena wathi ngoba niyaphikisana ziphi ingane zami. Wasengena eseze kulabo mama ababethanda ubuNazaretha ayibonga Nkosi. Amen. Sibuthele kuleyo ndaba ke eMnazaretha amahle iyodwa nje ukugcina bese ngihlala phansi ngimdedele insizwa. Ithi insizwa mayisesitimeleni zikhuluma indaba kaShembe. Abantu abaningi kabayithandi indaba kaShembe. Sekwande nabantu abangamaNazaretha manje abangayithandi nendaba kaShembe ukuthi ikhulume. Sebandile nje kakhulu sibabheke ngoba ubabamkhulu mhla ifika kuleli bandla akafikanga yedwa wafika namadoda amathathu. Lamadoda amathathu uShembe uhlale ekhuluma ngawo ukuthi aphakathi wethu bafowethu. Afuna thina wafuna abanye abantu. Afuna ukusebenzisa thina sobhasobhe lamadoda amathathu uyibone nemisebenzi yalamadoda amathathu.
Ithi incwadi yabaseThesalonika bokuqala isahluko 2 verse 3 ithi ngokuba thina sibiziwe uThixo ukuba silishumele leli ivangeli lakho unyazi lwezulu. Ithi kepha silishumele likhona ukuthi kube kuhle kubantu. Kepha silishumayela ukuthi kube kuhle kuThixo. Asenzele ukuthi yonke into esiyenzayo bantu abasha asiyenzele ukuthi kube kuhle kubantu bezwe. Kepha senzele ukuthi kube kuhle kuThixo. Amen. Lo esimlandelayo. Ithi ke lensizwa mayishumayela lapha esitimeleni ikhuluma indaba kaShembe. Le ndaba kaShembe ithi eyihloko sayo ithi mawubona uShembe wemuntu ongalona iNazaretha wemuntu iNazaretha nawe sangabazi ukuthi uShembe uNkulunkulu bothi mawehlelwa into noma ngabe yini ekwehlelayo noma ngabe kuhlungu noma ngabe imnandi kodwa bothi weShembe. Ithi lensizwa lena yayidida lento ukuthi isho kanjani wase bakhona intombazane lapha esitimeleni eyasiyanqapha yathi yani siyeke ngaloShembe wenu yayisiphimisa namathe yayisibathuka isho yonke into lapha esitimeleni ihlekisa ngazo lezi insizwa eyishumela lapha esitimeleni kanti uShembe uyezwa. Ithi mayehla lentombazane ifike emsebenzini isabeka isikhwama isasula idesk eoffice iqhwakaza ngamaCrocs wangena umphathi wecompany wathi sorry sisi umsebenzi wakho namhlanje uphelile. Uthi yahamba lentombazane yafika lapha endlini yayicabanga le ndaba ukuthi iqhamuke kanjani le ndaba ukuthi ngiphelele umsebenzi. Uthi yasikhumbula ukuthi ngonile ngithuka amaNazaretha esitimeleni ekhuluma indaba kaShembe. Uthi athi mayifika lapha esitimeleni ngakusasa ekseni uthi yasifika iphakamisa isandla ziphakathi nenkonzo insizwa yathi bafowethu yathi ngiyacela ukuxolisa ngonile lenye insizwa yathi ungaxolisi ngiyanithuka nami ayikho lento enikhulumayo. Ithi lensizwa abantwana basezulwini uma iofa iyekhaya iyazingela lena kade ithuka insizwa kodwa yiloko eyishilo lezi insizwa zithi mawehlelwa yinto ubothi weShembe. Ithi lensizwa mayifika ekhaya ithatha ingcange zayo iyahamba iyozingela lapha ekuzingeleni kunomgede yasingena lapha emgedeni nezinja zayo zagijima zayihubha lenyamazane kuthe ziphakathi emgedeni yasiyajika zasiyayibiza izinja yathi ngeke sekumnyama kakhulu asijikeni zase ziyajika lezi zinja. Zithe mayiphuma emgedeni izinja zithe zingaphandle zafica uhalakaqo lenyoka yemamba imile imisikhanda ngaphandle. Uthi yayishaya izinja kwamtaza amazeze einjeni uthi zafa zonke izinja uthe kugcineni wasephuma umnikazi wazo. Lo kade ethuka insizwe esitimeleni ethi indaba kaShembe yikho kodwa ishilo zathi mawehlelwa yinto emhlabeni bothi weShembe. Amen. Ithi lensizwa mayisimile iyayibuka lenyoka sebebukele manje inyoka ingaphesheya yiyo ngapha ngaphesheya bese yamemeza lensizwa isikhumbula amagama ithi weShembe. Ithi yabona kwehla into ngathi umbrella phezulu ezulwini uthi athi mayiqathaka phakathi nenyoka nayo ithi wabona ubaba omkhulu uqobo lakhe. Uthi wakhomba inyoka uthi yaphenduka masinyane wabhuza impukane uthi wasephenduka wathi uyangazi mina wathi angikwazi wathi nguShembe lona obethuka esitimeleni. Uthi yimi lona obumthuka esitimeleni uthi indaba yami ayikho ithi hamba ke manje uyatshela bonke labantu lapha esitimeleni ukuthi mina nguShembe. Ithi wawukhumbula nawe ukuthi mawehlelwa yinto ubothi weShembe. Nkosi buseni kusona. Amen. Amen. Amen.
ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Umfana oguqile wakwaManqele ezweni lakwaHlabisa ithempeli kusegameni phethe ubaba uMshumela uMhlongo nomama umkhokheli uMagumede kwaMgabhi. Amen. Zihlobo ezinhle enkosini kusukuma nakubonga ukuthi uShembu ungcinile kwaze kwafika lesi sikhathi ngiyamsahlangana nomphefumulo. Ngavuka abaningi abebefisa ukuvuka bavukanga. Kodwa kufanele sikubonge kuShembu ongcwele onyazi wezulu ukuthi sivukile thina. Nokulala futhi sikunxuse kuShembu ongcwele. Ngithi asikunxuse ukulala ngoba ngiyakhumbula ngisafunda isikole. Ngangifunda kwaSomfula. Kwakunomngane wami okwakuthiwa uNsindiso ngwakwaqwapha. Sahlukana kahle kade siyodlala ibhola. Sahlukana savalelisana nomngane wami. Kodwa kwathi kuusanga kusasa. Sathi simlindele esikoleni kwathiwa kusethule wayengenalutho elala. Akamnxusanga uNkulunkulu ukuthi ucela ukulala. Yakhumbula indaba kababa kaMgabhi wezwe lakithi. Uthi ubaba kaMgabhi ngake ngasebenza lapha kwaRBM. Uthi ngesikhathi ngisebenza lapha kwaRBM, uthi umlungu wayesengithanda. Uthi ngimthandeni kwami umlungu uthi wayesethi ngizoba yisupervisor la emsebenzini. Uthi ngase ngihlala uthi kanti khona umuntu ongathandi. Uthi lo muntu kwangena elelizwe engwangaphandle. Uthi asesivale emsebenzini, ulo muntu wesihamba wayesebuya nento yakhe. Uthi asithi masicontrol emshini ngosupervisor, uthi wayesefike beke into yakhe, uthi sana sami sasesishwaba nasasesima kanje. Uthi asesikhubazeka, uthi ngangazi kufanele ngenze njani. Uthi kanti sehleli isikhathi lesisandla sami, uthi kwasekufika lapha inkosi nyanga yezulu eJudiya, uthi wayese eJudiya, uthi mayifika eJudiya, uthi wayeseyifica indlondlo umsa, uthi yambizeza, yathi mfana kaMgabhi sebekwenze nje emsebenzini, uthi yayisithi kuye, cela bakuthathele ihala lapha endlini, uthi wasebelithatha ihala, uthi basebeshona nalo, lapha ethempelini, uthi yayisilithatha indlondlo umsa, uthi yahala yona qala, yathi ngifuna uwenze nje, khumbulisa la sikaMgabhi sasithini. Uthi yathi ngifuna uwenze kanje. Uthi yayisihala, uthi yayisimniki ihala, uthi wayesehala ngesandla esisodwa, uthi yayisijike embuza, yathi mfana kaMgabhi ukusindwa yakufunana noma cha. Uthi yayisilithatha ihala, yathi thani ngutshengisa uthi ngenze njani, uthi yayisimnika, uthi ngenhlanhla ihala, uthi laseliqamela kulesi sandla lesi, uthi ingalo yami yaqhuma lapho, uthi yathi inkosi ibusise hamba. Amen. Sikhuluma ngoShembu njalo maNazaretha. Uthi umbangela umkhizo ngakithi. Uthi wayeyinsizwe esebenza kwaLoliwe. Uthi lapha ekhaya. Uthi mama wakhe wayesegula. Uthi mama wakhe mayigula uthi wayenesitophi lapha enyaweni. Uthi base bembhalela incwadi. Uthi ukuhlupheka kwangiqala ngalelo langa. Uthi bambhalela incwadi kwathi uyagula umama ekhaya. Uthi ngase ngibuya. Uthi mangibuya obelungu bangingabela ukuthi ngize ekhaya uthi ngase ngiwushiya umsebenzi ngase ngibuyele emuva. Uthi ngithi mangifika lapha ekhawuthi ngiyafica umama ukhonga unyawo lakhe intambo isebhanukweni phezulu uphakamisile umlenze uqamele esigqikini isikababa. Uthi ngathi mangifika uthi wathi umntana usufikile. Uthi wathi einganeni zami wathi ingane nesibindi uwe wathi ngicela ungisize mntanami wathi lapha phezulu kunembazo kababa wakho wathi ngicela uyithathe mntanami wathi ngizolala ngithi wena uzoyibeka lapha entanyeni uma ngeke ngafa mntanami ngiyokuthola ukuthula emhlabeni. Uthi ngaphuma phandle ngakhala. Uthi ngabuya endlini ngathi singayini kubani enyangeni yakwabani. Uthi wathi hayi mntanami ngeke kuze kungisize ngalutho. Uthi ngaphuma ngakhala. Uthi wathi umntanami nawe uyigwala. Uthi wathi na mntanami uyasaba. Uthi wathatha imbazo kababa wakho. Wathi ngeke usuke nesiqalekiso kodwa ubukunikeza ukuthula. Uthi wasethi mntanami uyasaba. Uthi ngaphuma phandle ngakhuluma namafowethu ngabuya kumama ngathi mama ngeke nisiye kuShembe kuphakameni. Uthi wathi mntanami uyakhuluma sikhuluma ngethemba maNazaretha. Ithemba kufanele silithandaze. Singakhona lokho kuningi sihlale kulo ngoba umthandazo uthatha usizi lwakho ungazi uxoxele umuntu uluse kuShembe uShembe akuphendule ngawo umthandazo wakho. Amen. Uthi ke
uthi baba umkhize uthi sasesihamba sayemzini lasekuphakameni uthi sasesifika uthi ngenhlanhla uthi ngafika inkosi nikelisa uthi ngase ngafike ngacela enkosini yamakhosi ngabeka umama yathi inkosi kubusa sizosinda uthi wesehamba uthi obuyele emuva uthi ngahamba uthi umama wangasinda uthi ngabuyela ngakusasa uthi waphinda futhi wathi inkosi kubusa sizosinda uthi ngahamba ngabuyela endlini uthi ngakusasa futhi umama akasindi uthi ngase ngibuyela ngakusasa sekusuku lwesithathu uthi ngase ngithi mina ngase ngibe uthi wayesethi mfana umama wakhe akasindi namanje uthi esishaya indweba uthi esiphuma inkosazana endlini uthi mayiphuma uthi eseyibuza wathi amanzi kade ngigeza ngawo wachithileni uthi yathi inkosazana yathi cha uthi wathi mfana hamlanda iketela kwenu wathi thatha amanzi kade ngigeza ngawo uthi wawathatha uthi wathi mayifike isimnika umyeni lodwa yathi umama wakho lamanzi engawanyanyi yathi akawaphuze kodwa awathele kulesi silona abo ongawaphuza Hayi madoda. uthi wesemphindela futhi wathi ngithi mfana umama wakho uma engawanyanyi lamanzi akawathathe awaphuze bese wathela kulesa silonda kodwa kunankinga noma wathele lesilondeni uthi ngahamba ngayendlini uzathi ngayibona intombi methemba ushembe emthanda ushembe njengamana asithama ahlala lapha endlini Yeah. uthi wayisifike endlini uthi wayesefike wathi mama uthe ubaba lamanzi uwaphuze mawungawenyanyi wayesethi wathele kulesi silonda uthi wayesethi mntanami thatha imaki yami laphana uthi waseyithatha imaki ekuyithatheni kwakhe imaki uthi waseyigcwalisa wayithatha umama uthi wayishaya emlonyeni uthi wathi thayilenye futhi uthi wayithatha uthi wayishaya emlonyeni wayesethi mntanami ngithele kulesi silonda uthi walala ngaleso sikhathi uthi walala ntambama ngaleso sikhathi uthi wazofika ekseni esehamba nabantu abayosebenza ephile ngenalutho inkosi obuseni kuzwini Amen. Izindaba Hayile. Inkosi enkulu yakudeshima lethu ngiyabezulu. Lo khulumayo umfanyana kaMthiyane ezintabeni zakamthethe ethembeni ewandeni. Amen. Siyabonga uNkulunkulu akithi omuhle unyadlezulu esilondile ngobuhlwa. Kwaze kwasaphinde futhi wasimemela kulomuzi wakho omkhulu ukuba sibe kule nkonzo. Amen. Ngizokhuluma indaba cishibe yodwa. Ngoba sikule nkonzo ikakhulukazi yabantwana abasha ukuthi ngathi uNkulunkulu besingamethemba ngazo zonke izikhathi ushebe uPoison lo ngelilanga ngafika isimo sokugula lapha emzini kababa mkhulu kwangifika lokugula kanti ngididizekile ngoba njengoba sihlezi la emhlabeni kunabantu abashaya itechnology ngalendlela umuntu okusethe uyihlalele ekhaya ungazi ukukhamisa kuye ingakho nje lingafuneki inalethele hahayo hayibonga Nkosi ngeyilanga lapha emzini kabamkhulu sengibona intombi yangakithi noma ezala omunye wehlobo zami alishiya awushiya lo mhlaba sayibeka mhla 18
uDisemba kwathi mhla ka24 kuDisemba kwangibamba ugula ngilele uthi insizwa esalayo hayi kusho ukuthi ngoba ama holiday ikhonto lomfana ayenzile angajwayele ukuyenza la ifundile ziphi ingane zethu manje ngoba sihlezi la endlini kulungile bese ngeke siyithwala ngemoto siyilethelanga ngoba kude kodwa iyile nethempelini lakho la oyishiye khona noma ayikho yafikela lo mdlizo lendoda ekusalayo ukuthi hayi ngenze ngalensizwa mhlambe khona into ongayenzile yangayinaka kanti kuyahamba ukufa uma sekwenzeka bethi hayi ukuze sibone inkinga lesimnike nanto ubisi ngaphuza ubisi la phenduka amasi same time lathi maliphuma lapha sinezaqheqhe same time ingikhuluma nento engenayo ibuye manje futhi vele ibone uma ngihlezi ekhaya sekufika insizwa ngizoyingamlela ithi lensizwa ngifikela ekhaya ngithunyelwe le ndoda yayisanda kuphenduka iqala ukuthatha lenkozo kunaretha ithi ngithunyelwe le ndoda ikhomba ehlawe nayi lenzoda egqoke emnyama la ithi angize la ekhaya kunomntwana ogulayo uShembe uyasibona manazaretha engathi bese ngaliphatha kahle igama la Shembe la sikhona emakhoneni ehlezi kuwo ngoba kuyenzeka sikhohle uma sehlezi ngale abazali umshiye ekhaya ukhohle njengoba siqala unyaka nje abantwana basaphazeka wonke umhlaba kodwa engathi bebengamkhohle uShembe ekhambeni kwawo ifike lesizwe ithi ngizwa kuthiwa kunomntwana ekhaya ogulayo uthe uShembe angize la ekhaya ngiyofika ngihlabela ingoma yokugcina uNkosi yethu simakade iyahlabela ayikwazi nokuhlabelela isana kuphendula nami ngithatha kancane ngoba insizwa izinapho napho ngaphela khona umuntu omthatha kancane manasaretha uma umbuka yena ngabona ukuthi ayilona hayi nenhlanze ingekho kahle kodwa ngoba yayiphethile lokuphila ngaphila manasaretha ithi uthe mase ngiqeda ukuthandaza ngoshiya amazwi awodwa ukuthi isikhathi somthandazo ungasithi ngawedluli uzophila ayikho inyanga yokusiza kuphela umthandazo uma kushaya isikhathi sokuthandaza kuqala idolo ubiza uShembe ekhuluma ngento engakwazi umnyakaza mayiphenduka kwaphenduka umama angithi phela wakubona ngokusa uma ngiphenduka kwaphenduka umama ethi mhlambe kuphuma umphefumulo nje ngoba ayingazi ngangihamba ngobhonge yakwazi ukuhamba walking stick kodwa ngoba uShembe uNkulunkulu ngathatha lenzuku zahambiza abantu lesithathu ngaphila ngoba namhlanje ngiphila nje ayibonga inkosi ithembe sikulo-ke labazali bethu abasinika lona sakhula sambona uShembe ukuthi uNkulunkulu ngakho mina ngithi noma ngabe kuthiwa izimo zinjani ngeke ngimdele uShembe ngoba ngabe ngalishiya uphuthu 24 September 2005 ngangakabi mnyama kanje siyabonga kakhulu kubazali bethu ukuthi bonke indaba enhle kanje ngibonga babamkhulu ngondozalo baba ukuthi wathi sehambe emhlabeni ade indoda esatshwa endaweni ehlonishwayo ethe kuba nebali ithunzi kodwa ithema sizohamba emhlabeni yakhoda konje mina bengiphethe ikhoma zami zokunyanga zokuthakathi phela umuntu wenyanga ngathakathi ngoba uyathakathaka hayi ukuthi uyathakathi yayitholishwa le ndoda ezolakithi kakhulu kodwa ithema sizohamba ngoba uShembe wayifikile ekhaya kithi singohlala phansi wayifikile uShembe efika inyama yakhe uBombela besakhele entabeni zakamthethwa le ngaseThemba Lipi wafike ehamba ngenyawo wakhuluma bambona abantu awena amahlazuleni ukuthi hayi lo muntu akena umuntu wasemhlabeni uNkulunkulu lo bahlala kodwa basebeyakhohlwa ngiyacela uShembe asezingakhohlwa amen ngoba ukukhohlwa kuyinkinga ukukhohlwa nje ukodwa nje ukwenza ungazazi ubheke masukhohliwe amen nokuthi usukaphi ukodwa kuyinkinga ngoba ngeke uzibone indlela yaphambili yakhohlwa lelo cala sithethe ngo2014 selithethwa yimi ngemngaka nje elashiwa ukhokho zalo obabamkhulu uma sehamba isikhathi senyanga yezulu babamkhulu ethatha usibalo wakhe muhle umuntu othi maye bona uShembe manazaretha bese efisa ukuthi umuntu oseduze kwakhe mayinenkinga embizele kuShembe angambizele ngale kusipecele ngwane kodwa yathi ake sihambe siyobona uShembe ukuthi ngeke nekusize kule nkinga obhekene nayo wamthatha umlamo wakhe wamusa kuShembe uma efika kuShembe bathi wathekela njengale yathanki yaqhweba inyanga yezulu yathi bizani le ndoda leya uthe mayifika wathi ngibuza ukuthi iphi inkomo kababa benza ngayivumelana nokhokho wakho yathi yabhatha yelo wathi hayi ngibuza inkomo ubaba akayishiya kamthethwa ipha ugula hambulani inkomo kababa uzosinda ngoba umuntu yakhohlwa wakhohlwa izihamba nami sengimngakayo ngo2014 ingakho ngithi ngiyacela ukuthi sihlezi kule ndawo bantwana bakithi eNazaretha asimthanda uShembe
kodwa bese sipho ungakhohlwa ukuze siyohlala kade inkosi kusini kusini no baba Unyazi lwezulu ngiyicela intethelelo baba bantwana benkosi enkulu sibonga umusa siphiwe ngobaba la ikhona abantu bapasha kwathukela nisivakashele nikulaniswe la ubaba omkhulu afunga khona ngemqokolo owatala khona isihlahla u2 minutes loguqile owasevula ithempeli ukomusa igama lakhe wathi ungokasithole amen kodwa ngokuzama iparishes nawo bashumayeli ngale Clermont lapho baba mkhulu afunga khona wethala imqokolo izithatha zomqokolo wayesefunga ngazo wathi kuleliswe uma lezithatha zikazamila uma lezithatha zikazamila umNazaretha kuyaqhuma uhluma ngaphunyoni ugcwalisa lonke amen ngesikhathi sikamfundisi umnguni igcina amathempele u58 phambilini bengisesesikoleni nami ngo12 sizokuthiwa ngenye imini emthini wasephakameni yakukhuluma inkosi langa yakhuluma ngendoda eyayinokholo liqinile ilimthanda ushembe ukholo loluhle phakathi kwamakholwa eyayiphila nawo naphakathi emphakathini eyayiphila kuwo inokholo luhle lithembekile ithi inkosi yasephakameni masizokhulunywa kuthiwa yayinenkinga yodwa le ndoda yokuthi yayinomakhelwane inhliziyo elikhuni izoba yinye mase ngihlala phansi amen bathi lensizwa yayinenkinga ukuthi nomakhelwane owayenenhliziyo elikhuni owayefuya yonke intombi eyilwane engalandeli indaba yenkolo anayimbuzi nayinkomo nakho konke okunye kufuyayo nje uma indoda ifuyile uthi wala ndoda kwakuthi uma kufika umuntu azobika ukuthi imbuzi zakho noma inkomo zakho singene entsimini wayithatha lezo nkomo ayivalele izinsuku zibe 2 noma zibe 3 singatholi kudla singatholi manzi ethi ayigweba eziyelikhuni Letoda ekithuzukela makhelana yenjalo ekuthi njalo mayiphuma yesontweni inkomo zenza icala amen inkomo ziphuma zibuke ephuma endlini kwakhe ezophuma esangweni silokhu simbukile ilwane lase ivalelwe yazosithela ebheke esontweni noma ngabe sifumweni sazimbuka simlinde la sithela ngakhona ukuthi azabuye samhlangabeza ngamehlo sonke siyoweza yongena endlini kwakhe sivalelwe
Ngenxa ukugula yasiyadlula emhlabeni. Lithi uka wathi bayidlula emhlabeni ngase ngifika ngalena ngase ngiyiphenya incwadi ngoba nakuyophenywa nakimi yophenywa. Lithi uka ngase ngimpenyela incwadi zakhe ngase ngimtshela ukuthi hayi insizwa yezulu konke ukuhamba kwakho kuhle emhlabeni uhambe kahle kodwa yodwa into ezokwenza ukuthi ngoba wena wawudalela ukuthi ungene ezulwini kodwa abantu abanjalo nami njalo angibani kubantu abayisogwini kodwa ithi uka wena doda wawudalela ukuthi uyongena ezulwini kodwa yodwa into ezokwenza ukuthi ungene ezulwini. Emhlabeni uphila khona bekunomakhelwane wakho obenenhliziyo elikhuni ubungakwazi ukuthi wena uma imfuyo yamakhelwane wakho eyigezisile ivalele uhambe uyikhulumela kumakhelwane wakho. Nalokho imbongolo nayinkomo nayimbuzi yamakhelwane sikumangalele sakubeka njengomuntu ongakholwa ongakwazi ukuyicabangela. Lithi uka ngamnika isibindi sokuba kwazi ukungiphendula. Bathi yaphendula lensizwa yayisithi Shembe emthandazweni wakho weSabatha. Wabhala ukuthi wena ungabayithinte into amakhelwane wakho esemzini wakhe ungayibheki lokuyibheka. Nami bengigcina umthetho wakho Shembe ngingayithinte into amakhelwane wakhe esemzini wakhe ngoba ngingafuni ukukhubekisa amakhelwane wakho. Lithi uka ngabuza imbongolo ngathi ayifundisa ibhalo. Yavuka imbongolo yafundisa ibhalo lapha lithi khona iBhayibheli abuyisa isono wedukweni kwaso usindisile lo phefumulo obodwa ubudukileyo. Ithi lensizwa Shembe bengenza umthetho wakho ubhale emthandazweni weSabatha. Ngoba lashamba liphikiswa uthi uShembe ngoba wena wawudalela ukuthi uyongena lapha ezulwini uzohamba insizwa yakithi ubuyela emhlabeni. Kodwa ngoba isithungu sakho sasincathiwe sakudlula ley'nsuku sincathiwe ngeke usaba umuntu kodwa kwamakhelwane wakho kunembongolo emithi ngizothatha umphefumulo wakho ungifake embongolweni. Ukuba uvuke ube nembongolo kuzuzozwa ubuhlungu bakuzwayeleza imbongolo uma ungayikhulumeli. Ubuvuke uzozwa ubuhlungu bakuzwayeleza imbongolo obungayikhulumeli. Yayisithi Nkosi ilanga kunjalo la ekhaya. Ukukholwa ukungena ezulwini kukuthanda kwakho uShembe kanti futhi ungangena ezulwini kukuthanda kwakho uShembe. Uma yena engafuna ungakholwa wenzeni wenze noma ikuphi ufuna ukwenza kodwa yena mayengathandi ngeke uzungene. Amen. Ngoba kukuthanda kwakhe. Yadinisa kwangcobo khona lapho inkosi ikhuluma kanjani athi manje ukuthi Shembe awufuni isigele ezulwini lakho yini bonga ezweni ngiyogunda ngiphatha induku ngikhephesele ngenze yonke into ngidle ngenze yonke amacece ngamasabatha akibeke phansi lengubo. Kwathi amasonto athile ama weekend bangayibona insizwa emthilo sephakameni yayisibuza inkosi ufana kangcobo washonaphi. Bathi baba engani ngayilanga ukhuluma inkulumo inkultshumayele ukuthi nokuthi wathi sinazethogo ubeke eceleni wathi ukholwa nongakholwa kuyefana ngoba vele ungena ezulwini ukuthandwa uyena. Bathi lethi wathi uShembe mbizeni base beyibiza lensizwa yayisisa ayifika lensizwa yayisimbuza umbuzo yathi angazi kodwa phela ngangcobo noma nenhlahla noma uneshwa. Uma kuno round wakhiwe uround neminyango emibili kukhamba umuntu ngapha aphili nangapha futhi iphinde ngqonqoza umuntu uphakathi eniyofulela abani. Wena uyofulela abani uthi ufaka ngqobo angeke ngivulele umuntu uthi ngobani uthi ngoba ningi bafuna bangqonqoza ngapha nanga ayishema ngenxa isikhathi inkosi kusenikuzwile. Amen. Amina
okuhle kwabangcwele. Awu bangcwele. Ngiyayikhetha inkosi enkulu unyazo lwezulu. Awu kwazi kamnandi ekholweni. Lo guqile umfana wakwamtshali ezweni lasemdletsheni. Umfana omuhle odlula ngisho ihlobo zakhe. Sikhona ihlobo sami silapha umuhle ngiyadlula. Nami ngeke ngaba isayoni kodwa ngizongena lapho. Ufunani lapho? Ngeke ngabona uShembe sebenza ekhaya kunobaba omdala emhlabeni ohambe na 132 years. Owaye uphondo londlovu abantu babazi ngosibhakabhaka. Lo baba wasenzela inqanawe ngelinye ilanga noma inkinga yento. Wayevame ukuthatha isikhathi esiningi kunoShibhoshi wakhe kanti kunediphu eduze kaShibhoshi. Wayesethatha leli diphu washona nalo ngale. Uma ifika ngale into insizwe endala iyachatha kuba kuhle iyachatha kuba kuhle iyachatha kuba kuhle la idla idiphu ngaphakathi. La idla idiphu ngaphakathi bantwana bahle basezulwini. Yazi yacingwa kunomfowethu omncane othiwa uBongani. Yazi hamba yocingwa yabhekwa yatholakala insizwa indikindiki ingabonakala noma ufile noma unjani. Yathathwa abangcwele zikhonza izinhle yabuyiswa ekhaya yangena ekhaya yangena bantwana bahle basezulwini yangena kulabantu kulezinto ezimbili ezamiswa uShembe kwalandwa amanzi kwalandwa amafutha Mawuthathwa lamanzi namafutha asetshenziswa wayelala umuntu omdala kwasekugijinywa kulandwa ubaba umkhwamubi wathanda nami ngagcina ngifikile ngangwamduku safika sawubiza inkosi yethu simakade yaphila insizwe yavuka yaphila ihambele emhlabeni isihambela ngokukhula kwayo umuntu owathi esehamba emhlabeni wathi bathi abami ngiyahamba manje emhlabeni ngihlabeleni inkabi leyo ngoba yabona umqalo wendlela wathi mntanami ngizokunika ikhulu leminyaka neminyaka ngaphezulu uma ulandele mina uNazaretha ke bafika kanjalo ngokulowo mzo kwamtshali njengoba usubona nayo insizwa nje yabona nabona ingondlekile kodwa ke bangcwele baphathi bami ibamba nani ithempele kunokufa okulimazayo baphathi kakhulukazi ngapha kuthina insizwa ngathi uShembe sesiyamdelela mawuthi umsho sengisusile bafowethu ake siye ukugqoka inkoshi sinabasho noma amen ungazaca kunandaba la isontweni sekwanda inkoshi lakha kwamiswa ibhlukela iminyama kwamisa ishethela imhlophe kwamiswa ibhisho amen le 8-man columns esiwagqoka esontweni iyahlaza lento isukaphi ngoba kuvele kuthiwa hayi umsebenzi kaMkhwanazi lo kanti akazange kusho akazange ashintshe ezintweni ezamiswa umholi waleli bandla ugagani lokubathiyana elanga nenyanga ezulu nothingo nonyaka akashintsha ngalutho ngiyanicela abangcwele ake sibuyele sesikhohliwe kuthina amadoda impela kungapha kanti ingakho nje manisuka lapha nizongidova ngiyacela abantwana bahle basezulwini ake sibuyele ekuhlonipheni uma sibuyele ekuhlonipheni sibuyisa isithunzi inabasha inhloso yabo ukwakha ubuNazaretha akukhona ukubhidliza ubuNazaretha asakhekeni bangcwele maningi amazwi Nkosi wabusisa Ubuphelele Media.